comunidade chinesa e Timor-Leste realiza celebração lorong Fundação República Popular China, nebe hahu e hatinan reunida atusia hatnul resensia, no tinang ne badala hitunul resenen. Cerimônia celebração lorong Fundação China ne realiza iha salão China Pantai Kelapa Dili, terça-feira lorong sanul resenen bulan setembro, tinan rehundua ronul resen 5. Embaixadora China e Timor-Leste Wang Wenli Haktuir e hatinang hitunul resenen liba. Partido Comunista China sempre forte rejuvenescimento bot ba nação China no moristiak povo niang. Nessa linha missão atingiona desenvolvimento econômico no social nebe estável. Tinang ne marca final husi plano tinan lima badala sanulu resinghat, mas que a situação internacional nebe complexo, focatil no crescimento econômico global, nebe neneg desenvolvimento econômico no social. China niang nebe mantém meting no positivo. 维护全球产业链供应链稳定，维护开放合作的国际环境。 China is not only committed to its own development, but also firmly fulfill the international obligations. China is determined to safeguard the multilateral trading system, maintain the stability of the global industrial and supply chains, and preserve an open and cooperative international environment. 面对纷繁复杂的百年变局，习近平主席提出以奉行主权平等、遵守国际法治、践行多边主义、倡导以人为本、注重行动导向为核心的全球治理倡议。 Faced with the intricate changes unseen in a century, President Xi Jinping has put forward a global governance initiative that is anchored in sovereign equality, international rule of law, multilateralism, a people-centered approach, and real results. 这是继全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议之后，习近平主席提出的又一重要国际倡议，旨在为动荡不安的世界注入稳定和确定性。 This is another important international initiative following the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiative, aiming to inject stability and certainty into the turbulent world. Participa da celebração ne Presidente da República José Ramos Horta, Primeiro-Ministro Kairala Sanana Guzmão, Secretário-Geral Partido Fretilin, Mariel Katiri, no ex-Primeiro-Ministro Taur Matandua, Procurador-Geral Nelson de Carvalho, Vice-Presidente do Parlamento Nacional Alessandrino Afonso Nunes, inclui Vice-Primeiro-Ministro Francisco Calvo Adelaide. Reportagem Imaculada Tefa, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.